abantu. Sky TV irakari abantu mwana wanje uriya TV agamagingo ye bari munonga icyo rukorane cyamane niwo nshonga bwinki ntugezo tkarengurwa kashatse turiya otherwise twakwe twine nshonga yona konkiwe okusta mu sitting room yawe okata TV yawe ukakwata remote ukatungura volume niwo nshonga bwinki ndugarka again and again banyeta Paul abaho da political surgeon program bajimbaje Okubiri ejimbaje Sky TV rakari abantu Macrista Road just opposite Mara Stop sound hoturi first floor just wahi kwareba opposite you will see Sky TV rakari abantu hoturi then tukasinzira tukabona kushanga uko yori Radio 5 abaturikiza audience ya Radio 5 DJ Kanyamanu wako ari umukintu eje thanks to him always abo ku bastia program eje live and clear Uganda yona tinguza byantinga hinga Uganda yona kutanikira ntungamo harisho ngabo nyina tanikira ntungamo then mpaka kasese harisho ngabo nyina kasese then mpaka kugihangari na rimwe bare mnonga kunda Sky TV ogundu murundi tukira kwa twine shonga nkuru ezitutekateka ngutsime kwitora namo hariho kure twashobora necyo kutandikira necyo kureka this is a full packed week statements na actions to begin with standkana Nembaga yawe ntunga mwijo ifutekateka mwembaga zona zibahuriye nanye ngakore Nembaga kunga haroka no rengweje Nembaga timo batfaha mugore ninga bestMan Nembaga benegezo kwihayoki amisho tugata mugore ninga bestMan so bestMan wenshonga na basaka Nembaga igebenireta bestMan on picture so ebigambe tukabitwara Justin Nembaga speeches ezimwe zibenzigezo kugira kiza introducing omesho gabantu ande echo why ntungamo anyway why ntungamo abunchita bugita kitura abunchi ntungamo na chunchukuru is a retirement home wakitura ndagumeri presidential home I don't know whatever it is konke byona nebyo analyst bakwambatera mutoki neito nibyo bibuze twantubuza answers takazitungira ebikadde abayembaje namukigure kikadde cyawe cyenkumino kakira shambiri Mabe no gure kikadde cyawo nka Paulo kinagaho Sky ukora program igenda mu misho batera outro ta but for now ekikadde according to the president no shoti ebikadde bi ayosara birwire finally no shoti ebikadde de basota takakagumana bija buko importing ebikadde nebyo mushoro tubyakimara babasa kubyemereza ebyo bikiriyaho Bob Wine ati umurimbara tagamba na wadina kati ya gasa na kamwe hata itugamba kasesa ryaje ati yes na kareba na secretary general my obiri bongana ajati tuba twataho kandi abantu bakore byabo tuhagenda so ncyo tukushaba police no kutina Bob Wine ninga no ku nanaza kwese kigambo kigumire no mo kutina no kugaya ndibenda kushana wati no muntu no wasa kumwetseza kandi nawaga y'umuntu no mwezeza so tingumanye iki system bebenezo gukora twineba abanya NRM bakakesa abatuyira system de verteras ebyo nebinde birangara twireze ntwija kwata kwa tompora ndirengu at least buri kimwe wakitungaho opinion ari ibinde bitwagamba oguno murundi mwebare mnonga kutuyungaho kandi mumukirize mbanjure pano erizoba then tutandike show extreme end Amoni second time na appearinga on program je kubi last time it was a very good performance nubu yabari kumunshonda FDC ne tabora bonka still akamandaginga kupuringa performance yifutekateka nguri yarebe FDC terari jirampa hete ne cyetungira Amoni yabari kutyamukaye gehen bazare mnonga tebeka sa program amazina ayisibomama na rugarema nzaro ya karamna ngoma kabla town council Rwampara is Rwampara district a proud supporter kando mwebembezo mchibina FDC. I am the secretary for works mukachikwa kakuru kechibina akuba kweta national executive committee of the FDC. That makes me a member of the national delegates conference and a member of the national council. Kande na wano mkaraka awire ka 2021 I was the flag bearer for FDC for Rwampara East constituency. Kandi nanye nintabarsa abarebi n'abahuririza ba Sky TV na Radio 5 mekimukora n'ekyamani kandi mwe bari kugamba nshonga ezikuruma abanya Uganda omuyanga yitu ngokurire
n'obukubaho. Proud FDC member, Yeah. NEC member, delegates conference member, passé, then former parliamentary candidate, the Rwampara East, Acadia FDC. Here he is. Former honorable councillor was reaching to our district ya Sembabori. Kandero yomukukutifu. Omwami honorable Mbikire. Yes, twakushimira uguno Mama Paulo abashobo ngamutebekanza program y'Institute onkiriza twara mu gishogu okwakira kandi no kwebaza management ya Sky TV na Radio 5 abogumana batakire tukaisha tukatita faraha Eihanga rito ecya kabiri onkiriza nyakire panelists bagenzi bandi mbenu umurundi rwanje ko kubanza kubibona tayibo no mwami akishare tayibo ni mmanya ahandi kana mushemerwa kandi abakureba Sky TV n'abakurikiza Radio 5 bongere kututega amatu tugire ikitwagamba initekerezo cyo yakira umwami Rubarema nahora wagamba ngo FDC wewe iri mu nshonda mwenu tinkumanye kuyayarigiremo yobohereramo nomanya obwirobo tukatwine emyanya eshatu FDC yabene gambera cyakira ari okutona mayora ahure tukatwine najya nankumbi tukatwine nsambya tukatwine katonga bona bakakora press conference izobere hati amuntu cyakira yarwo kutugambera weka so niyo shonde y'abarbat fona the dusters since by the way the last time I checked amane je kutugambira bakaba pushing for reconciliation somewhere ntuijaga nja kuchimbuze it will be my first question abera parangi but atu updates by the way kore initekerezo cyo cyo gako politics elective politics gako karuru of course awire mbuza kushika noreba politics is part of life Ngwa kangasha road map ka show. The road map is already on. So gambara abakuriki. umushinga kagera ati urebe koko yashaki tikukira kujuganya icyo no wari yajuganya icyo nakashiresha ngejugira kuka wari nshaki yase shayibero zakashishe na itakajugire naende yo kubaho aho ka road map yashe anyway nkayunga abanyantutse mbagambira ngo they deserve your Paulo think I'm making it up my India. Okay. for now okay That's okay at least. For the time being nyena ngumbere nsavingira kunkana akora decision noza kuchimanya mwambo chairman wa NRM tayo chairman wa NRM ahabwa akayanga sub county mwamtaye bakwisoma yes kandi fuma kansara niwe ko tayo mukanso ya sanga sub county ya zira kayanje fuma candidate wa Kayanja sub wakata ito ziri mu kanyiza ashobora fuma candidate so kar fuma candidate wa kayanja sub county okay fine so tayo ko takushemerwa shogun mu but also muri umukaruruka politics za kiruhura nejo stretch ejo ayisrari on top of the game takushemerwa show mamtayi bari kwira nashemerwa umutebe kamsa wa Sky TV n'abaturikize bona n'abagenzi bandi kutwatarama nashemerwa munonga abo kuba amagingo ngago umwana wa bisaka jya toktar hatendiyari abatari tone ba nabo icyo nashemerwa munonga kunkureba nyine amoni Mbikire nyine Paulo mukama Radio 5 nyine shout out bakashaka nakira kuri big show
Nembaga shaba narebe program manager ine gashanga kabara hariya hero ngo tukusimire imirimo yawe yo tukoreye hato free kugenda ukaronda handi. Okay, so tayewe bari kwija asho National Ramazan. Yes guys becoming a regular visitor, so yes guys bari kwija sky guno mu munywani wanje hatege nemirimo yobuna kuba NRM kwansho mazima kunkureba system kumwe nshimira munonga manyum gashogwa NRM nabagira umukaruruka kabarema nabakasingwire nabarkweteka nito bakada ba NRM nshimira manyum gashogwa NRM nubu kwagisika kare kwagisika si wese tagisika yesigaye bari kujaska nashimira abapanuritse banje umwana moderator ngira ko mu show kusima management ya Sky TV na Radio 5 ndidi kuguma muri rakari y'abantu ndidi kuguma mongera bitafari ya teka Eihanga. Okay, ngenda ku twari mu show ngo kwakigamba kubatabaritse weekend biri mu bintu birundi rukuru kandi bisi turintereba tabartse president Museveni ufite imyaka 50 mu bushwere turintereba umukorogo turintereba president Museveni ukusayininga barahera kwicereza abatsibe bishatu plus ku rugombe home sabi sentence zabo zitakwire turintereka yihura kumuyihaho imishambo turintereba Gabon kwangwa turintereba Bob Wine kusima. Actually this is kinechintu kisia chikuru Bob Wine kwemera aya press conference akasima police na bitongore bya security twishitaka biro so nacho icyo ni kisyo mu position ba amoni bakaba batakasima hoga nasima konka bya reaching tugumiro mu life ni kwimutse umuntu yegweje dize akobyona nana okay wewe akwikuwa amoni FDC mberaki ubutwabe turi amba tukakubuze buzo bingi hatmwa mu mberaki who is doing what akwikuwa abara mnonga moderator matches ndakagira kibuzo cyawe mbaje ngarkemu akunyesigaye hendera nako noreba NRM as a regime, not as a government, not as a state. Nemanya kushishankana. So nawe echo nako sebigambo bya prayer book bahabire barugo muhanda nkenta ameze ubuzire barengeserize bakore by'imitima yabe kwetenga nabo echo muri batari karunji kona reason one iteka ndagamba ngo handikire notifying a police. Yes, you've notified police. Wajoti ninza group ngo asebo nguraba cyawa rwa Buganda uzikaceka atu wotangire no kora ki nubi yakubariyo noija ma Crystal Lord kongo mutari yakujya ati utarabo mu town usharize kongo ikinkai ma Crystal Lord hachatni ikikura tonti yagas so kumwakubire mukozire kimwe ekimukoze twakubire tukureba nje ubundi abantu bakutambura tukutambura. Okay, then twagakacha kibuzo cyawe one hompera kanka bajyango tukaba icyabire kinyi some disciplinary committee tukatwandikira write up na demand letter ekushaba special delegates conference. As a share, we are in high ideas za special delegates conference. Eraze kuba hebiri 19 byuko amwendo kuturatandike 2 days from now. So we are all in the field mobilizing the delegates
the delegates abo tukwenda on special delegates conference ejo ne delegates abo kuruga 2015 to June 2023 mbena bakuru ababarirwa munitu tukatubesire for major 4 reasons. I told you I will not appear in the disciplinary committee because FDC constitution neragira 4 members of the disciplinary committee to be elected by the delegates conference. So we expect the special delegates conference to vote them this time. Constitution FDC ntugira ngo tuyine tuyetagamo 11 members of the elders committee abo kusharira mechibira. We have never voted them. We want to vote them. The constitution is very clear. Nejangu delegates bakubira okustama every 3 years. Natwari waka poa as the president the 6 years. Delegates have never sat. So we said as we are in the stalemate tuwete tuganire nabo tubereke mbera eryo mu kibina nabo bakishare because delegates conference niyo highest organ y'ekibina. So kweta bakama bitu tukastama nabo because it obanek ntukora on behalf of delegates conference. Even the National Council does the same on behalf of the delegates conference. So ebiri 19 the FDC core leaders nari bakama b'ekibina. Era niyo twanemingire nka operation tuja coming to the people, especially delegates na n'abahagizi both sympathizers and supporters kugira ngo uyo nose kushanga munywano wanje wa NRM ahininka munywano we yarisanga nkasimo kuyabira ryo mu FDC ku nkadi delegate ryo muhagizi kandi akurecha cyagamba kikwatayo nawe ushaka kupestaringa sima kumye taza kora iki tukoreke neki nene cyakashatu tukashanga powers za general secretary w'ekibina party president party chairman zikubiwaho tineka kikwa kandi akakubiyaho nanka powers relieve them their duties. It's only the delegates conference. So we are saying we can't demand tukubasa ku demandinga obururu free and fair or western sa munywano wanje then tukakora nicho chumu. So we want the delegates conference to decide abatira karuru kubere bakatiro mirembe tari selection abataratire bicuye kibitaratire to take hakachiko kasya akutweta interim and transitional leadership akara organizing akaruru akaragira intaniso akabanywani bitaba syndicate na changa because really toka nkana kigambire nyesiga yanshekera toka shabanjiri mata majuti tokwas. So you can't ask for democracy when you can't practice it in your own party. Then to correct transitional leadership because the 2 senior leaders ababa kuyo delegates conference of West Pakarimiro office, they want to be the organizer, they want to be election, they want to be all. So we are saying no. Abo delegates bije bagengu baseho muzaharubasho tufune hoporu na nyesiga no aba as an case study but twari the transitional leadership nito bamwe ni members tutakakozesa power zitu. We also go back to the grassroots tuza RC1 tuza tu ko abantu ko baratwesige but ko the delegates then tugaruke to compete ngire entebeza iguru then we show Ugandans we are democratic. We are the forum for democratic change. 3 ekikuba nabonesa munonga abinji nga mnyano wanje ko yakubuza to mucucugwa ninga gwakire what we are practicing omu Eihanga ncho kiremera abandi. Ugandans bakunda politics. Don't take it for granted 2 million offices to be occupied by politicians. That's a big population. Sabantu nibendana bo bazumbu ebembezi babuze muna ogwiba amusinga amuni yasinga ninga we yasinga amuna shaking hands then you move on do other things. Kongati ko kuza koti syndicate
Uza kura ngunanka yasinga, uza kura shamwena ngukana kama yasinga, uza kuburira 10 ngo haza ngo bururu bwa serere mukabutera kubi iwo awayibire yasinga kandi atari kutwesinga nango tukabutera kubi. So amon ibyo rero tugambira byonana bicubo mu najana nkumbi ne bicubo mu nsambya ninga katonga because tatakamanye byonana bergo on mateka by our constitution. The convener narisha kweta delegates conference no which is a chairman, and he's the chairman of the National Delegates Conference and is the chairman of the National Council. So this time notice nokujya unajisogomke kabaho 19th of this month. He issued a notice waswabirigwa ambassador nangwa the original rate yaje no mu nanka for verification, I mean for notification ekaberho pano ya ba chairman, because ours we have overall chairman and 4 deputies. I mean the vice chairman. So 3 of them signed. So the office of the chair is the delegates conference. Okay. Much as stand tabura muhanda umuyubu emwe mukaga abana baranga ko babire bakuzana n'abastane bijeraho kwenyuma. In fact standing himself. Yes. Na wabarume uriya kuya kabukire yamuza kandi unindu go munsi yanye no kugizengereramo. So yine n'abandi abarjiro munsi no kugizengereramo. Bariyo bakugira ngo nabibiro mukaga. Ba kwaturuhurira. Ba kwatundije mu chairman kunkatari were w'ikibintu. Nawe yayitendisha. So we condemn actually no young Ninga TV. I was to get clarification from the chairman. We having 2 parallel who facilitates all this no because our logistics, because we remain a part chairman wa itorchi kubator ku funding anoha or ku chama venue noha no, that is all administration, but candidate yon Uganda particularly FDC in opposition eriye kurumbe myaka 20. Yes, we have lost our dear ones. In fact, FDC, unlike other political parties, is built on blood. People died. People lost their properties. Others are lame. Baryum Bugari. Ugumana byamuka manarga nankachibari. Abantu bafirirwa ibintu byabe misoro babate misoro babitwara nkana kugira ngo bariyo mu opposition. Whether Nanda facilitates it or not, the delegates conference must sit and decide. Because it's not Chinenkai. Oh, okay. Much as to monetarization of politics, but that is not the key. The key is the party to unite is bigger than all of us. Thank you. Okay. Always tukabara kubadeninga amon kutweza bari. Yes, God, no reba hope yona mu kintu eki. No FDC ne karakane gaining organization ne bira focus. Abo kwatu bari muri byona turi mu mobilization roadmap ya karore shoyire. So tujya ngo rete nambikire wenga namoni nawe nabasabye kwenda bayire. Ndiko Lezi toka manyenyo mbasa ko aka na bwamuru kwaraze kugumuri ibiya tugambira byona naza kubanka mbiki naza kukirana. So but 19 is not far. It's not. But that is not the final meeting. Okay, but what do you see? FDC neja kugira buyatunga buyayogo mu kibiromu. Nkana bagambira ha buri last week but one ikigiremire neki nemusinge guyatandikiro really twatandika showeji tutekereza wiwe wabura kwikereza no mumbagana so automatically ntiza kuguma tutyo nabitereje nabo na ideology neza kubera imbagana so imbagana ni yaretsere Dr. Besige natana na President Museveni ekeri imbagana. So up to now ntireberiye neza kutansa FDC. Mwene mbaga ni mkuratire. Mweba kuratire FDC. Wana ureba abantu amonu n'umuntu.
ninga nyonye siga n'umuntu kangane n'inyeto mu delegates conferences zibiri kandi twine pate president ninga pate chairman umwe so you ask yourself ogwa kabiri we ayin intentions chi ayin intentions kugira ngo ayine cyari naraka okay kandi iyo program ashimiye kugitamo muri itwe ba amoni itwe ba nyasiga itwe so rero reba ngo namazima n'imyaka 2 n'imice akambikira unasaba cererwa hokace konke imyaka 2 na twaje baha tuongezayo rero saving FDC quickly niki cyakora kutereza FDC niki no kwetega kutoninga down bond steka twenda nichetengesa kugaruka omusinje omusinje gonga gaciyo hariya twatandikiye kansiza kuombeka kuza kushika kushakara ruya regenzo nebita kitwa mu myaka 2 wabibu nejya kumurishika imuhirira muzavuge neteka bibu nejya kumurishika ahimuhirira muzavuge muri yajo so rekamba kuyo ahubwo kandi kwijuru turutora tandikine so ambikire FDC neza kuyabuko mbintu ebe ne gireki yakora mukarura karkwija for example neza kutaruko mbintu ebe riyare umwami Paulo kandi magic bullet ejo neza futera hari mfumu y'abanyankore kugira ngo koyibohekere yerekero umugongo so cyo mwamwesiga yagamba ideology yatwire besije kore FDC kozo no reba ntubasa kuba turi mu national resistance movement turwande nambwe nakakunda rebel MPs kugumana mu Rwanda umuntu no kugira ngo ni rebel MP no kugira ngo creatinga yum so mbene njyo kukundira n'intekate abo kuba bagira ngo abace barwanda umwishaje mwabana no mutagura taine kumuryombeka okay nimbasa kugeze ikintu iki haka twina bakazi ukunkureba twina bana so mwago mu family no murwana umukazi naturuku no musheje katuruku tumukugira kumumbekere mwene kiragamba nko ibohekero yorekero umugongo mwene akaze akihire bisi byara mu Museveni akatagura akatwara hatukamukoratire habo kuba obwabana neiba habiyabira hekere bakamba rero nandara amafabi akana amureba po akana amureba ninyuruka matuka twakigambira no kwaba natera mugisha muntu ariya principles wakamutera abo kubakana yenda we candidate to compromisinga nongera noreba kare better with the weak FDC according to you yes ningera according to you the information areba challenge ya Ugandans ina nakambira no bare ya mama tu abanyankore bene fumu yorukurumwe omawa mama inechira chiri mama wo aza mu rukurumu notakuma kuteka na mangu arimo so the 3 NRMs baba bakora bari mu suffocation ya leadership. Yes, got to show the roadmap. The president, the whatever the chairman must be a sole candidate. Period. So I'm discussing a democracy. So in the border, we discussing a democracy. Yes. Actually, narebere forums nk'ibiri ningisha tu ninga no kurenga hainichi bakweta consensus nambwe FDC parliamentary elections kaina heretse imbere ba candidate babiri mu primaries Eihanga ariwe
nibashitama bazo mu consensus mboye nito kiriyar president bo kiriyar ba member wa parliament n'abandi bebemeza so ibi nabyona nibishaje wanyitegereza nambwe wambuza okwabare aha so nambwe ogwatunga ticket ya FDC ya Rwanda atugambira uya itsimbere na dirigisi kachumba so hati hamone tisho so if it is arrived at muichirizein nambwe na hatkuru no jangu bichirizein bari ya consensus ngo nandara takutwara na tagura na babumbiherra ngo nazo mwe na yatakagire na gukora izara go kubito ntumwakira twine nshonga kunka no reba kiriyo aha norebe sije nabona akaza katunga noreba nsambe ni watwanjuriraho umuramo now hata abantu ezo sections zaba zitakozere consensus zikekirizana isi no bwe myaka 5 ningi kumyo kajongera akaruru ubururu hunu buzakwija bataketebeka commission nche bwana Paulo so different addiction ati pate nkapate ishimeko ni manifesting mfutekateka kwanje so chikabishita kutwetegesa munonga kuza kuzomukarura akakushitama nkapati soronga azitwashitama tukamanya ngogo umuntu yashitama umuntu ebe yo kuvuga naza kutuvugira manifesto yitwine tukamukwatiza ikishumuruzo so nicyo tukora mukura amount kujya mu suffocation ngo bakitujema mutunywa nkombirizi no tukunywa mbirizi kwihaho nutsanga ngo twatwine cyikuza kandi kuko tuyinabagerezeho kwetsimbaho tuyinabagerezeho kwetsimbaho andi byabiriho ntubimanye abagerezeho yakera clarification but the truth is inabagereza ante bigira nabo kugira ngo ntuye naha nangwa ni jamama na wakagezaho we know what happens umuntu yafereteninga kwetsimba cyamana wanyu nunangu amisiga katuomera kugira ngo yafereteninga wetorebe really faza kubaba mazuma twatwine manifestemwe iwe nk'iwe Paulo no yahinte kateka kugira ngo noza kwirikanga nonsiga kubashitsi yayo y'umutwara umwene rem kana mwetsimba abantu igana primary za NRM no baza implementing manifesto zina no chikorga muto kukimanya bwabusotuka kireba nyabushozi na hategeshanti tichebuza abujya mu murimo kwikirizo tubansinga yes no not bansinga newe no kimanya n'amazima tuhireho getororaho primaries tununje information because akindi kwenda kuboreka niki primaries zo tununje anyway abo kuba nakaruru ko munda twayeshanga discussion ina ntarure akaruru ko munda kuno bahakorga yomwe asinjire so naza kutsiga bari nyesiga wayitsimba na tayebwa na amoni muri yo mu kibina cy'umuntu ko bagira ngo tayebwa yaraba imwe no so tumetuanza chikori kaye tayebwa yaraba atejo bagere yiwabanza bagere yiwabanza niye tsiriye ne leta ebizubu bingi bagera naye atsoro mwenda kugitora amoni ninga yuko akayisa program kadimwe Steve ni twe omwan Paulo ni intenzanye interjecting nyowe tinkureba umwamenyesiga bwenche da hasoringa necyo akaruru ekiba kugira ngo free and fair it is not best because we have very good English words. It is not very good. Excellent. It is not excellent. It is free and fair. Meaning, free and fair. Harmo, abagana tuweto murumuru. Haine ekizibu obuzubu kubabo. Tinkwe na nguto discuss yagaruka yenere because agaruka yenere mukonka. Nkatware igisho yona gakora taho bakashaka kuri. Au gataro any amount of words. Ndakwenderera nacyo umwami Paulo. Omurumuro bukwavuga. Konke tuhendere byone no muntu.
hato muri kunwa gamba kurutakira nari cyo twakigire yakikora na utayewe yebari yo rashemerwa umuru katugure cya agugwahendere iki cyari kirukigira ngo bayinamisho tubarukureba bayinamatu tubarukura amuni yo namureba namanyum gashogwa yanarimo nabagenzi bibona abo kuba tokutsikisuwe yuriwe ukazibutaraki nabwe cyo umazuma garugo namanyangu yanarimo kwihaneza umupate ekebemberage kwereza umuntu ubugabe eka kujya ngo ugende uzacyaro cyawe aho kuzarwa uzihube bwa mbere nubanyetataye bo kwisoma nintura sanga hati baba takikumvire cyo kuri izina ryanjye nacyuzo kukekorera ihanga nabwe cyo umwami amon nakimanya amon kunogera ngo mazima garugo akazahanzi yamanya umugashugwa gwa hanse bimera ahibimera takubenera kanganazo mu conference Kampala natsuga wahanze tashi Kampala lekerene mwende kuri kibuzo cya kirungu FDC embere yere munija kugirgamo na bari kujwe bumshana abo kuba n'ikibina cyito cyukunda bari kujwe bumshana baketegereza ngo hanze nambwe no yanangandira simu asimu wito wasanga asimu mukamutahe kija yazumisho gitu yajya kinyoye ukungeza urugendo aturubuzire kwayo atkandi kibuzira amakuru atkandi upwira amatsu ija yazumwe narimo okay mwene ha anyway kare asimu kasta nije nayegambera n'igishwaryo nagireba asimu nije afutugambera messages isimu yanyagine clarifying bitaye bagamba takoma hebi na bitari byawe because asimu wanyu wahati ngumani asimu wanyu mwabazi so FDC eri mukavuyo mbarwando bembezi no hano burabyona ebina byo bitiyikonka cya FDC ncyo kiriya mu misho nawe just ombwango FDC akakavuyo nije akargamo icyo kibuzo cyanje cyo kandi kakargamo yetakizere wanyu yekavuye kakargamo wachigarzo ase owe cyamwe makare akavuyo cyane akavuye neza kargamo abo kuba na hato mwambesi iwarebe nazo mukavuye akakatiya gasi abirigiremo nko kurwumbuzo buzumari ategereza karuru ijake tsimba ke handitsa akaruru bakakaterage katarkanyisuga kakendaka akakikiriza akakasinga ninka kamusinga necyavese cyo kwitsimba ndashobora tunanda kuchimana now clarification now wishaka mutatu ndeka ikaturebe kanzo owambikire so ambikire ikintu cy'ebikadde timo ba tikikoresta bana paru cyane nakore clarification ya doctor tubone kuzombikadde akonaza kukinyebeza mureki basaba nabanyaba bareba n'abahurikiriza it's crystal clear Dr. Besige akanga ko mu Karuru 2018 with reasons, clear reasons. In fact, tingo mawembe ikize ayakiha yana nko chairman ayakiha kuja ngo Besige nagara ko mu Karuru because Besige as Dr. Besige ongumanye onta twirebwire buri ngwangambire nawe. His question is very clear. Tuzomu Karuru kukora yote kitakozere. Then Akaruru nkakarura bwako the election, the vote on its own cannot remove a dictator. Thank you. Okay, ncho nagira ngo twaza kwangu sebuzo nibindi kandi answers nsikira ko bana. Abo kwakarura kugira ngo takuyo dictator kisimbira bemerundenga hiyo mpaka so hataho yukono kwitimba mukata. So hataho aho tukuraga. So bono emuza pate na chinde. Akwikuwa. Ambikire proposal yo kwemereza ebikadde. Ndi njya una kantu kake mpaka umuntu yanterese mu this afternoon akanja atporo nte ati tinka tunga gabuza ubungobu nte ati umuntu kwatsara bikadde ka kwatsara hantu hagumere
ntabwenge atabo kuba tukarebera ikindi ajware kitari kikade kitari kikade njware so a police level timanye ebikadde ntufaki nabyo for example ntufaki nebikadde Ntebekansa program yebali ebikadde niki ni economics ni politics ni ebikadde niki foreign policy diplomacy what is it ebikadde niki niyo question nimyende mukuru etukugura hero ejo irumu kandi eri habe ya hands wiro bwingi wiro bwingi na ate kitwine kureba umwana Paulo kutukoza mu economics atkanda aho ni ndugombe bibina byona n'ubundi atataro kibina turi mu economics enaremu hata nzamunya Uganda omwana Paulo wareba population yitu ino mu Uganda milioni 45 and above wareba income because waza kureba kuba kubara pa capita ninga income pa capita no ku muntu omunya-Uganda ari kutasi buri munya-Uganda ushanga naba rating adore emwe buri munya-Uganda aha munya-Uganda onkecho tikiri obvious tikiri nibakwate sente ezo enyingi munonga bakwate za besigi bakwate za mugisha muntu bakwate za mambabazi bakwate za zambiki Mutagambe za chairman bakwate za so bazigabira abanyarwanda hata bakizigabira abanyarwanda ushanga aha global economics ninga economics zensiyoni naba ratinga umuntu kuba natunga dore imwe ninga dore imwe no bucoye kubuno kugwamo burizo baninga za kuba natasi mwe no mutebekansa program abanya-Uganda no bamanye of course NRM kuyizire umwaka gwa 2086 population ekeri ari miliyoni 12 haturi muri miliyoni 45 of course ntunguke biro engute zumuzi kuzurwe infrastructure yabaho kunkaka sente ko muntu akakuzomusha kacera kake nabwo nicyo kureberana hate naremu ne initiating emyoga entandukwa parish model no biteyine mugasho muhanga konka nereba ngo abantu bayo bakino bworo mbwena shonga yebikade tinkumanya president abwencha kitero focus munonga ebikade ebi nibasa kuba bine effect aha muntu ningo munya-Uganda now effect ejine nabwo no mwana Paulo of covid nuriba of course ejine here say bakamba jango mwe ebikade ebyo ahine bintu bikwizira mu bitari birungi bundo kashanga byareta ubuzugwa abanya-Uganda kashanga byareta ndwara byayinkurizinga ningira ngo statistics ezuko mwene bikade bikwijo mu Eihanga na research kozurwe effect yakubaneje abanya-Uganda president kwagire kucenshora omwe yareba bine ko buzugwingi konka yaheza kubingira kimwe nebereta ati because icyo nacyo twine kukireba kanshi bubo binge bikade abanya-Uganda baza kujwara ki kanshi bubo baza kujwara ki factories ukore bakujwire because hapo no jango kikade ntukimportinga ekukugura 13 kurga 13 ninga 10 kuzamutwara because bikadaho obundu niho bikurengingiro of course arone bikade byakabeyi konka abanya-Uganda munonga nabajware nabana bato naki nawe iwe factory ezoine ezukora textiles nizinga kanshi emyenda katumawune kwa cotton kayabera one of the cash crops omuhango mu yekibaho kanshi nayo twaza kujimportinga kugiha heruwe mu yokurete bikade twareta cotton kanshi bo ba investor wabatira harayini
kugira ngo waza kubaninga ebikadde, because we have seen policies, we have seen presidential directives nabigamba umwe bikoma nyowe ekingamba niho nyine bwire. So umwe nabigamba umwe biguma umwe parliament passing a policy iguma iteka ritakuba implemented. Why? Nibaba takozere feasibility study kumara bashanga implementation y'abacike bachika implementation babe excited akutumu nkora kire babe excited bashemerwa munonga ba MP passing iteka because one umwe baba under influence, two umwe ushanga habo kugira ngo ngupate this is a multi party dispensation, party has interest matege yateguringa parliament. So hati echo kibaho obundi banemba parliament abituine nabo nushanga nabo wabataka chensuzo nabo nushanga ahalmemba bamemba parliament bitano makumyashatu na mwenda bituine wabataka chensuzo no basa kwihamuka ba MP gana abakora decision in a logical so abandi nabo supporting namara kutustamya mwaza kubuza ba MP banye murundi ibagambire nabo no shanga taro. So atecyo ushanga pate yacu owuninga bameba parliament bacu owuningiraho ba passing a policy baza kwika implementation level, implementation yari oshanga nabagaraka yukuza kuripiring iteka kuriheraho kimwe ninga gukora amendment ninga bareka rugumaho rudomanda. So ncyo ni gabro mwa mitayibwa amateka garo agatukumanya mengi munonga presidential directive zuru hata riona hakana president akereza directive ha traffic actually no mwami aponye yafa his soul should actually rest in eternal peace. Konko bwafa kereza directive ninkareba directive ha basi nzugwa every day nibingi. So now hata iki presidential directive umwe abakujita umunkora nibagire bareba bagira ngo bari yabagumira bareba yaguma ubundi president nawe baturaho kumureba yotakagira ngo buri umwe namureba nusanga n'abantu saba so mbona mbikire no tugira ngo torshwa habintu gabashatu one oba tuine capacity local production. Yes. Erukumara kujweka abantu abayimajwe ko bikade abo wabinga ho bikade tuine capacity yo kubajweka to kuma decision ege betandikire hiyo yonka kuza kugira ngo babani ye bikade who is behind yes. Then feri echo chenye no mwana Paul presidential directive age we have institutions of government. President kwimuka akagira ngo babani nge ebikade interest yene haro katuine parliament yo yakireberemu katuine people's representatives bakitesizeho katuine committees za parliament za kigambireho ahubwo nkine mukaka kora agent decision akabaninge bukade there and then what is his interest? Okay, we shall see how urgent it is ninga kuchacho sono pipeline maybe likambanzo wa Amon what is your view no tekate ko tumje kubaninge bukade wabara mnonga mtebeka bine bikade byonka ninga just bikade bitwigurireho hari ibintu bingi trade policies as president kwenda kuija nazo kusafeguarding local investors ninga harho indijo reason twine kutera mtozo wabare moderator habomura mwamurunje. I think for the first time at TVG to arukusimo mwam 7 on budget yogo mwaka aine milioni rukagaze myenda we yes nyendo mnya Uganda kutura naturikiza kimanye on budget yogo mwaka aine milioni rukagaze omwenda ze myenda yakuzwara
so nubwo wakuba musaga kuruga aha amazi nagwiyayo aha sente zo mu umusoro akabahereza PDM akabahereza emiyogentande kwabona bagigare operation wealth creation mugigahire nebirikada bigire ki abiyo ayebare kudurira abanya-Uganda ndire kukibagambira ayebare kudurira abanya-Uganda in a broad daylight. Two, mwana wanje nawe yatugambira ati 86 obo bija ati 86 tukatwina night secondary zone na the primary zone zikazi kujwara jinja cotton usati bwa white na kachi. I remember niyo msini wa 1993-94 but production ya yeshweta za butobere eza jinja zubura magatandika kutwiro wa loko setup. So abari jinja nibamanya nayitira heri ije yatubuzabuza 98 haza mago wa garuzi nati nabyo byafuku byafire ikirungi wande terapane kuraba kanyaryero na akagete na kaguta road aho ara consignment ya factory za Tanonina Amos Diaries eziri mune y'urutoki rundebirenga nkaraba hori mu za kampana najya nkarinjira activist na ninwosa kunaza kuga kampana na shango bana activist bano arunyokize base abaturize numuhurire kusorutoki urwo tironga case nka pilot study yaba tuteka factory yebitoki so sure twatsinejo wasteful daka expenditure tukine president hakuyimuka ka ichiro nyinka happened hariho umwana utukora nawe program media houses ezinda kaferi rwishe side za chafora so on Saturday nibo bamuzika utandikira Ruhanga ahenyonye ya UPDF yabire parkingira okota kumara kilometers kumutarebere highway konkagatizo kunkorera byo orunaku yakoita catch point kutoya kirekare twashanga bakushukamizi kuruga main kuza oyo mukayi yakorera umukoro mbomotoke kurabo yamamize kashuka ngo erazo mucucu twaje mpaka Kagarama motoka izabire ziruho wabara consumption ya fuel kabarachoka barizoberyo zibasa kwazabire twasa kutuletera nka factory ekimunywano wanje yabuza kareze shatwine factory tukugireba eriho efutandika ninga twine mbibo za cotton ziriyaho bakuzukora nka yiteka muzihinge tumanya ngo ubundi yebikade nabasa kujya ki abanyeganda baturikiza bakuru urwo rurimi abo twabire kine hebi meza ukitene soma mimshega mami katega ya mehiso rest in eternal peace kawajya tugamba mazima ihanganuza ku rwo rutwangire nabusha uja utera karango waheza ze kushangushanga abantasi bakurinze dukoze kikade nikiyamba abanyeganda ebichwe kabinje muno naramyano wanje kutugambira na population by the way as of now no one is sure of the population here including you boss because census mazire wireke bari mu arrangements menda futana konke mazire wireke bari hata ekiri umutenish bareka kubara ryari bareka kubara ryari yo kubyizwe This is 10th year. Apa? No. Icyo twatakwenda ko kizamuno. So tumanye ngo abanya-Uganda hari ibintu basasize bitukwenda. Batuyiho mu ruhuzo rwo kubara ubakubara. Kozi tukareba iteka ry'akavera ryazaho akavera kakiriyo ko nikititaka. Ari ryawoho. Twarebeze ziyagambira za traffic nabona kwanda zigarukiremo tware road blocks zikubaho nizibaheriza nyencha kare zigarukaho tware abanyeganda twaye ko umukwatirwa ho buri kimwe cyone
fact summing it up all nawe mnywana wanje bagambira statement ya ikarakasa mo hanje gambira bano enda kujura batakwenda kujura I lost hopes actually kandi bijyo mukamera nona kwanta kurebe abanyayiganda baturikirize nabakutureba nkiho bwesije ombigambo byoshitini somwa 7 2021 ubwo biyihanga riyona unaronda karuko bwa president itame yamwe. So it is hard to believe him now. Hashimira ko ari mu politics eza playing ba Paulo Mulire kwaraza ati abizukuru mbareke mutababona bonesa dina abirina mukaga azumukaruru amono mejanjetya no awo kurate byabihiri hagi I don't care akayatiba wa masaka atiri murabaze kumurira arabo bushakyo konka anyway what is important is that ungwa kintu kibikadde twatunga light ninga yaho umunyaganda kumugwa ninga takumugwa maybe tayebwa uri umushubuzi bim ko mukasheshe bakagera ngo hati ibyo kunywa katikije ngo mbyo kutundara mu byo kundi bakajya ngweno hati ibyo kunywa ibintu birwo mu magombo ragandi ibyo kunywa ibikurga kenshu nyinga nyakashashara bigumeyo koko amataga wabugo natayiboga kwisha akarabarabona aha hati okuwa bakagira ngo bwena amataga ga rwabogo gatagarika kwijo mursanga abo kwatayebwa nata musente nyingi na habanyasanga emirimo so turukwenda tayebwagwe kandi uriyo urukwiha tutakuza kumwesaga so omungere y'obushubuzi nkiba kitakurebeka gye tidiru nungi munonga because mjot penseve binajate bikade mbereke because twine factories azikora emyenda tenda kuzihereza amani konka muhino muzego kuba mutaka hamzeki mukari kureki ntubo wabuyita buruturu kubesa no shoma cyo muri president yajate bikade bitagaruka kujo muyanga ninga ikintu cyone ikikwetegereza hato utiriya omporeki ati yo nashanga tiri politics tutakureba Eihanga hirkuza tutakureba president Museveni byakozire na hatuhire na kyatitya nashanga twazo politics buri we yakundi president Museveni yatuhire na yakutsa zo politics nashanga katuye yo mukulisa ninga katuye mu politics nashanga twazo kundi icyo kubanza cyasase cya murumnase ningo politics nicyo kugira ngo amazima garuko icyo kugira ngo nagamba ikintu kitakumanywa parliament takubasa kinguzi iteka ninga kuzagamba ikintu parliament takinguze ninga takuma icya kabiri omazima kuburya ato umwana kwatere ndahansa naza kwarwo bajya ngo mumuriki umutamutanga wacoborokirwa hati ikikumanyise yakuza wamutangayo naza kubura zingo ikikumanyisa factories twine zo kwimuka twakumane bukari ibyo kuteretera ndwara y'umwana mbikire yagambo masima garuko no manyangu wishko bwa covid tukashika kwetagurire imyenda yitukujibazira mu mask ntitine kurga hero mbwenu no factor twine hati twatabuherize mani namazima tukugera ngo yagera teri izuba insate kikadeta yibwajo irajuru aha yarangira yagera twatanise kathure umuranga ogurahereze factory ezo kwimuka mani nk'icyo wambuza hatsanga twine factory ka Mugungu hati ntwakira amatagata ibona rwabogo agakorga she when twatomu twajya mutugire aga Kamugungu no gwaretse factory yakagitasanga tumuhereze ubukumi tumuyambe bari nabo batundo wabo ekikumanyisa Kamugungu ntakwishaguma muwenka na Taiwan ija kutubwenge nawe nataha munakora factory ye ombu yo kundetera mati iwije ukora factory nanda mazima garugungwa abanyayuganda embuyo guma ntwakire ebikadde hati factory zo mu ibiri ningemu katuzihereza amani
umujungu kwararanda kutuguza imyenda ahisha gikorra agikorra factory yatayewa ninga yanyesaka nari ukagikorra wita ninga gikorra wita habanya Uganda emero cyo kugira ibiti byona bukazamo tugizira amashita twagera byona tuyine buri kimwe cyone kandi tugarikira tuzo kushaba ninga tuzo kweshengereza ngo ebikadde tubikwize hata kikadde kikatandikira enkayito katandikira mutwa hata iriya mutwari 12 ekikadde ekikumanyise kikadde kigizira amani kikadde kikirashyo kana cyo kana kisera kandi ubwo mushoro kubazirira mu katari enkayito kagitandikira mutwari 2 hata yahika mutwari 3 iriya kuyatembe kikadde kucyahika mutwari 12 hata ngo mantegereze kikadde cyanjye mukirya hero hata ubwo mushoro mu katari ubwo wa makanisingi mwetsu zafu mbwenu omazima garugo twagize umugisha parliament yakirabizemo mukuru w'Eihanga yacungiye nitu factory ubu kwimuka abo mu makanisingi nitu gatubonge kwaranabuze mutwarebere yatandikire nawe yongere ebeshatu abo kuba kwe kubeshatu nagura poroti yatayibushoboyirwe kandi iki kikade cy'urukorga hero kirugura poroti yanyesiga nzubanziga ko wabo tiryaguma tiryabashumba hatariyo natuyumbushumba natagaru wito ngo tupakase tinjo bongo cyako akubyara umutumba ninga akuriye kimba hati itoteriyo abo politics tiriyo twenda ngwito tugume ombyezere ibya heru ebyarakaye ebiro kwijo kwa mushanga tutahingana ito tukagira amagezi go kubyara ekimbo kwa mushanga tukakiri tutegereze byomere tugume tugure byomere tubiharakaye wacoboroke umwami amoni hati tazo mu politics terebe nka Uganda nkiyito yanjye na amoni ubu nakurwenda kwiragura hati wakigamba wajyo twabugamba amazuma washoroshanga hansi bakutegereza ngwino kimanye hata hansi bakutegereza abo kuba amoni twamcuma kumwe twakanso kujya amoni ninjya ntinga kasikamumena mugenzi wanjye yono mutaye nebugamba botari onyetu wali nawe cyo amoni utebekane kat supporting Eihanga hiri supporting yo burungi bwaye konka kitari cyo kugira ngo takanisa ekiretse ubu mukuru w'Eihanga ninge kigambo kirungi kizire ticyange ngo nho kiretse ubu Paulo tinko mukunda abo kubiki ecyabanyangore bacumfu ngo tinkunda tahurira bivuga yawe yabare mungu mamtaye ubona ucinde bikade wana bijwara anyway nyenda ngamfuja shujuma to kumbura uvuki wa muyo nyenda tugume kintu tukitegereza one the beginning ekikade namazima ne cya percentage emazima cyargahe amazima ho kucendera no kitunga konga shinki Eihanga riyo nditayiza muki ngihanga one wagenda wakora conditions mungi zona ziri favorable zo kunyura abakusiga sente mu Eihanga ba investors bakureta factory akagitaho ikereza abanyarwanda emerumo wabikora byona byaho ekatamuna condition na so muntu ogo yije wa mutaho yaza kutandika factory y'imyenda yagikora naho mushoro nka invest nahereza umunyarwanda se intasi umunyarwanda ogo ashora ubwo umukozi wa factory ryo nashora mukama wa factory nashora true mukama wa factory ryo kereza abanyarwanda barengera 20 mu rumo no batahiza amakagabo bari inyuma yabo n'ibindi wo kimurekera higura umunonga isatika guma higura tukwijoka mutunga because ikigendero cyawe no kwenda ngo abantu abo bona bari no bakora factory ryo batunge capacity yo kugura isate mu factory ryo particularly kanko cyo kurebera uriya nkusira kiworo mukama wa Sky TV wahereze Paulo murumo Paulo kiza kutahabura kuza kumuntu wa neighbor wawe kuza kumurabo
takutataga tuningaga on Sky TV. So you really worry manager, for example, how do you feel? O customer or direct mwamba kasho ya mperezo mu Radio 5 konka naniba wanje konka buru kuraba kwanje takahuraga akarimukati ka radio kariya ha Radio 5 uno teka ngo yabe mana kuteka hoki yata ine trending ke yitu na wasano butakwandikira na kuteresu azokubingo kwesu mukunu kukubimunonga so naimanya saje ni chetengesa government yaretse aba bamusugansimbi bezire batayide merumo but atkunde se no kubasa kugura satejo hata mishore yesa tezeze zitarize bikadde ninga imyenda ebire rya higuru because ebire rya higuru abo ko hari competition indijo ejeje yo muvumba gwa gahero nago gwineho gwine umushoro muce satejo shanga satejo ya each popora yege nebasa kuba yashora umushoro gukukira ugwendo bota yemevumba ugwendo bota so kimanyisa ngo satejo neza kuguza kucera esati 15 zargo mundo botejo ebeye mwe esati so kimanyisa ngo no bwana ogikunda kongo kunda kwawe tuwajibasa nyabo kwa option ndijo kandi ugunomba mutaho umushoro guguretera esati yazayibu so umuntu ogukamukunda sota kuguma mu ihangeri iriya nakora actually ka supplement kache bwana nyesiga emishoro ahango yensia especially jeans na ipimo mu kilograms so jini yabe kulemera kilo eze kulemera nugumushoro gwo kujya so no sekushanga jini 10 zikulemera ndi botankibiri and even at a higher price njukurebera ko muduka umubotike nsa kushanga jini mitwara 25 ukatongana but kwere yabire kuremera kilo mushanje nubuza kuba rukumeze ne kashanje ko mushoro gonka tokatiro ground rent tokatiro so nico nchikwetengesa yokunda ebyo byakorwa for example umuntu go washakire umurecho mukatare tu twargari igice cy'abahera tu hariho y'umuntu nyesigo wayigise myoga azumwoga gwe no kuremenke ito umwoga gwe no kubazira umwoga gwe nebyo so wamwegesa watwara na sente zo muhiwo mushoro wagutamurka watwara na sente zo muhiwo mushoro wazgure charani wachereza nyesiga yashtamana chorshi umurimo gwe ngumukakataho kugira ngo agenda gure awa amoni agure bitenge abibaziri abiguza abarijaho abiguze nk'ikitete abiguze y'abakiteteya y'abasati y'abampare ari musente za government konkiwe tuwamuteraho condition ya kwarabiguze we naza kutungukata naza gumacharane echo amuhera nakitunda abo komurikire competition abo komurikire ho sateria ya sente nche munonga kandi kubasubwa kugira ngo yetaro ntubasa kuruzoro kugira ngo tatwacwekanisa twazaha bitenge nabwo bitenge bikorirwa ukijware ugenda uzumugiro ekindi nikija wanyuma ye bunchija wanyuma ya government iriya nitekateka ngo nikitekateko kirungi munonga nyonkani ekitingu kigamba kugira ngo nimbasa ko nimbasa sate tari kikade konkani nindeba hari ori ubayigise utwateye umusente nka government itoba ko mushoro bakamwegesa ukore nkito atari nazikora ashitame nazo tine wazugura because hakiriho ziriye nizija izaraisi baya torrendo boteri so baya torrendo bota yunoza kongambira totija kupomekitenge so nyesiga nurafutugera
ngo mwagizire capacity first of all yo satisfying local market nga Uganda masike zikabalema so atutwa kugira ngo twayemereze ebikadde numbasa kujweka abanya Uganda one ikindi kwenda witegereze tabaye ngenda mu iriteka turebero angozi ibiri tubayemereza kujwara ebikadde bayemereze ikikadde kwija wanshobora tubayemereza ikikadde kujwara so ebikadde twaza kubiye so which means esati yanjye ikikadde inaguririzo ikikadde kwemanyira nyonkani babuza kujinjura kwera daguke kwera kuri mburikizo etakashira kutaguka ninza kuba nagire rishiri bampo mera charana kujwara ikitenge because ikintu ngatotekereza nyoneje ntiza kuteretera neitutwenka twateka munongo okutararije aha kujwara ebikadde real because ntiza kuba turi twagira ha level yo kugira ngo hati twena katutandike kwehangiraho imyenda yitu ugenda zo hari yo guro mwenda uguterane uguye mu sati uguye mu impare yaba uguye mu voro so chairman no empowering local textile factories kandi no encouraging bubu by Uganda build Uganda and of course ni jango ikinde kina pikingamu this accept ngwe bikade byaza kugenda ahubwo ni gukunjota tuje twabazibira kweshera konka mizaga y'umbwato ati agomkeshero mugarigiho then kazi miyaga y'umbwato ugarari ryo mbwato tuza kugira ngo hati tuboziye tebekana sizagandi mezi ladies and gentlemen reka tumureho kake kuturagarike ntwija kutakoringa our last part of the discussion kandi last topic yitu ntuzakati zo umugore turebe inshonga no mugore na bestman tubentuja kuze myaka 5 ninga tubentuanjura bestman ndenda kureba okwe ntunga meke bene manyisa because arimo ibintu bitosha. Okay, first of all ntumanya character ya president hari ibintu president atahobwire kweta abantu reba ntunga more kamera re kurisa nemigati that is not his character. Akana gabaja guiza imyaka 10 akana gabaja guiza imyaka 3 akana gabaja guizana konka president ugumukoro nubagwine political line that is not his life yeteje ngurebe tenye ngureba bestman ngurebe mikoro that is not him. So arenshonga abwenji arenshon ebitu tubura mu president Museveni so ninyenda after skinga panage okunga mbere kirengire mbaga so mutsasire kujya mu discussing eka yo muntu ntunga konka that is ejo lifestyle ya president Museveni uturu kumanya nabo cyo twine reason kwebuza no president Museveni umusiya ninga hari mu kintu cyo kwanzura bestman nutu bentu twanzura we reka tumure ukakideni usharikamba Sky TV irakari abantu Enseje yiturimo okugituramo ino businge uratekwa kuba ino kumarwa nambwa nico cyatuma twakuretera katugiro kumarwa live concert yakureterwa Apostle John erihe biri kumi byo kwa mwenda 2023 tandika na shamunana gate zone zijyaba zigwire imihanda yone ryaberagenera kimwe Desta Cathedral Mbarara yakuretera beshongozi bamani ka Joseph Ngoma zigeze kumoma mukama Yesu yebazibwe bayita mu concert ya Apostle John au ku Desta Cathedral Embalala Nenabanda bitu bambarara Kahape Alex Nabasalirian Laubenti Lady Diana Julayo mubito okutaha muri shiringo mutwaro gumwe gonka VIPs mutware 2 abana ne 15 kandi teba yagure mutwaro 30 igereza abantu 5 nenabanda beshongozi Julie Soki Mary Asimwe Pastor Julie Noremera Concertage nekwishibwaho abasheru makenke Z Fashion Debra Bridal Center Mbarara Thunder World Security Services Warden School Joyce Community Outreach Ambrosor Consultant Uganda Aberos Enterprise and Property Services Nick City Designers Kamani Wamanya Investments Sky TV Bless Radio Aquafina Flying Horse Hilary Kitchenware Ankwale Farmers Sako Nabandi bingi Jolebe Samisho Oriso Mutima
Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mweswarkari, the MP Mbara City North, invites you to Perfect Your Expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event, where the school representatives will be competing in debate, is aimed at promoting the public speaking skills among the participants from the invited schools. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mweswarkari and Sky TV. Mwenu Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Gotv Association yakuletera cyo mutano arunaku urwa Street Kids Day. Urunaku oru niruza kuba hebiro bibiri gyo kwa mwenda omwaka ogwe 2023 a Independence Park Mbarara. Mwije tuyamba amafuzi amwe n'aba Street Kids okutaha munibusha kandi ba sponsor abashiteka mwamani ni USAID, Red Cross, Pepsi, The Innovation Village, Sky TV, Vega Radio, Tasso, Glory FM, and Digital FM, Massa FM, H Interiors, Aero 9 Films, Matcom Records, Nowat Enterprises Limited, Reproductive Health Uganda. Jijo umuriza abana ba Uganda, echo kubasa chuona, no basa kwijana cyo okubaho kwawe ni kikuru munonga hizoberyo. Kandi otakayebwa haza kuba hari abeshongozi bindi okumanya biri kusingaho. Tereji namba yesimu 078 asatu na musanju 33 ninga ya 070 anana mukaga asatu na mukaga nkaga na mwenda. Olususura omwana wange reta endabirire yesigika kyemva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Tenga mwamu nugura kwanja mbanyo haka maramu. Otali rwanda rumu nugura. Weza tomu nugura. Okojero mu nugura. Na iwe kagenda ushaniyo. Nugura tukugure. Tunywe tuhamize. Abo kuba gwine waka. Wagunywa notere. Era jigwa ba UNPS. Ni kukogwa ba Bosi Clinics and Teleke massage services. Wali kwenda kushubura. Jeresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nwomu nugura ukutamise ibindi byona. Sky TV irakari abantu. Sky TV wewe ni mwana mpotie mkaongo kachaka studio kuno mwentu kumuza mwe wantu kumuza director Robert Wakandare yabale mnonga kutureba omwami tumuzugu yabale mnonga kureba Sky TV kira mnonga program ejo kubiri mwebale mnonga bakutureba abakushare ibintu byo na WhatsApp bakudiscuss mu mama baguri yakuri WhatsApp lenye kwa tondo. Wewe usima video za pano lezia elizoba wewe mbera kweli. Ladies and gentlemen, wewe Okubiri. Okubiri ni kwebiri kwa kugamba. Yuko je Okubiri ngoba azorija abigambe kwa kubireba taro bikuza kutega cy'umuntu we. Ni kimwa tankana ni Robert.
amwisho gatira ari abo babiri n'imyaka yabo 5 mbushwere ningo binoreba ababira bayemerere nyuma. Where was your focus mu Mbagage? Yo gitahire umwami Paulo Embaga haben haza yobetse strictly by invite. So batetsere shana kabacyaro kandi ngo nore hakorwa ngo itsemba bure kuzantunga mu burya cyane so kureberera ishozi ati ristaho rumu irembo kongo mwami Paulo ejembaga berera Golden Jubilee. Okay. Golden Jubilee abantu abarabiro mushwe Golden Jubilee n'emyaka 50 washite emyaka 5 mwami Paulo mushwere no celebrating iba kweta Golden Jubilee nambona kurigirira mu speeches Golden Jubilee ya President Museveni na Mama Janet ikabaho birabiri nabyo kwezi kwa 8 yankumiri abireshatu mwe ko kwikwetinga ekutware kutanko muri shanju na mukaga something like that abakubaragira bisha kubara twine iba kweta Silver Jubilee n'imyaka 2 myaka 2 n'izindi celebrations zine n'abakuzo mwaka anniversary n'abakuze myaka 10 now biri Golden Jubilee konko mu Golden Jubilee of course nkoko kumanya ubugenye ne bukwizeramo nkoko kureno mukora budget mukataha ibyo kunywa mukataha ibyo kurya mukataha imotoka z'abagore mukataha imyenda y'ibarajware ombugenyo umwe biri ndebero kujwara hoite nareba umwana naba bestman wishe mwe ntaka hare kito ebishaka zo by'abanyarwanda ngwe cyo tararebere bitechito kirema uno kutaho bugenye bwashona yo konka ibiti byakiro ibiti byakiro so turebera umwana naba bestman wishe kandi kintu cy'umuntu umbinde ibiri kozi fast son na no mukazu yaba metron kandi ebyo bibereho ubu turiyo mu birthday nureba birthday z'abantu baturambazikora konka hatakabaho mega birthday y'utana naye kwasa naye neke portrait konko hebe byona noreba umwami muhozi kinerwa aba bestman abiragira mu public domain ko muntu kwenda kwa president of course nubo ataka kigambire munonga konka abanyayuganda bakirebe nangwa bamwe bashabire noreba ito abanyayuganda ntushaba hariho sections timwe mwenesha bakayinerwa bashaba president ngo murutayari ngiyo muho mu mahe ntubina ngurana na mukaga yitsinda abandi ngwaguma hamwe ni judge so sections zibrezo hati turebere nzegate ahabugiye no mukumakinga hakunerwa no mukazi wo babembera nka president na first lady abana bo kabakora bagaruka inyuma hatabana bo bisha kandi kabagore bakuru barabaho mbe no mukoro gubiregura umwe bintu birundi bikushemeza for the first time ne president Museveni na hugging on public nabona amanyango ni Jubilee for the first time ne president Museveni na ya cake Museveni tarisa kuzo ko president takuya mucheri takuchukwe gambera burijo we ebikuriye ebibirisa African food konkande mwe keke giye bagikorire nto kwenda kumanya so umukoro guru politics so umukoro of course politics to manya actually politics is part of life true
Politics is part of life. Yes, it is. It is. This Now, time communication. Communication ebireruhu. Nyonde bire umwana muhozi kinergaba no mukazi we Charlotte umwari president ndija fastere. Amaisha ganje okugarebe ekiriyo nkijaho mesho. Nambwenu ekinkundire munonga mbwenu kwenda kukunda kampu ya FDC. Ninga pata ya FDC nezi kampu sezuru. Na pata ya anti nga supporting akainerga abengi nambwenu bono bagira ngo icyo kitwenda ni cyengi no kwakuzaho mutabani no ubwo karga wito twenda kumureba mu misho ndubenda cyengi wagitegereza umwami Paul so amon ya dara misho so umwami amon we umwami amon no reba mbwene FDC ko kunagambirira mu sections ubwo nabasa kubatara party kiteka teka ikishindi yo ningamba konka cyuruho nawe ndukwendera umwami Paul anshongenje umukoro ukaba murungi munonga kandi ntwire n'ikigamba norebo hireho kureba kainergaba nkamutabano wa president Museveni no munya-Uganda no bwakubira taramba and we have seen many countries omuntu nayisimba abantu bamuhakaru nyoni ngira ngo ikintu twagumuzamo mu demokrasi yiturumu no baba FDC bakugira ngo akaruru tukine mu gasho eyiba kutwara tukahamanyere ikibakwenda gukora konka twaba tukiri twine electoral commission ntukitera karuru car free and fair katari excellent katari very good katari marvelous konka tukitera karuru umwami Kainerugaba yarutayaringa karga umahe akitsimbo bakizira umwana arimo bakatandika political party obakizira mu pressure group obakije independent abanyarwanda bakamuha karuru tinkukireba ko guso. It's okay, we shall handle that. Yes, okay. Omukoro gwantunga mo kagushoma muki umuhango witu mukabarisa muzire barwana isugumwana kwa nazo mukorere most important ibanywana bibaro nagenda nawe kimanyisango no baro batacero wente zari kubenza wari sho yatanga kutasubye kibanze kimanyisango no baro batacero ente zari kwenza abo banywana babo bari abo kuzigarra bazigarre bazukubakuzara byo muriwe kimanyisango no mukano no munda na he no mwisho muzayiro bwo banakwisiga akwaye nabandi abana particularly ayi nabarumuna konka kuyaza kwimuka yaje tati taninja kuzemyaka yanje 50 umushweri umwana wanje wundi kwesiga nyenda na bestMan wanje so ati izo inyuma haho mjara ketimba wa chama nero siwa bamu makaru bamu makaru no mukazi wa karu so kwa mbabuzo mukazi wa mwemera cyakaru atima batakumanya tumwakamwa atkani yor kumanya so muneta abaku teka asaideri yindije yakenerga hat president na chihayuji yamwe yor kumanya yo namwese kashi utakumanya tu webuza mukoro gwa wenchi particularly gujire ntungamo nonja nenda gato kutagira muse tausi awinche kutagira wachitora Mr. awinche kutagire in another hotel kutagire kishozi awinche kutagire kishozi so why ntungamo particularly so no nebi byone bitinza ku celebrating bukatandikira ntungamo because these are the ancestral home yabo bombi mama Janet na president Museveni ikintu cyatandikire naho
so mbona twatwine ekitigimutirika umuryo n'umuhuza ndabona ateko kugaruka hariya hantango aha ntubiyete bijya hariya hantango ekitwihireho kiheho tu President Museveni wonka muntu abe na celebrating emyaka ya 50 namazima ejo angu itwarga kurebereho konka nejereho mu myaka 50 imwaza ati jo wabana celebrating atereze kishani kibataratereze buriyo babana bagayitwa murandani because ejo kishani kibikira mbingi we umukamwana n'umutabana bakata mu kishani icyo gito ikishani cyo kikakitara mu bibi waza kure background ibirero mu ntumba waza kukizuminga ibintu mu bishaka kandi kintu tutegateka nguriyo bwarandana background keri ikindi kintu not this so tu amahero ibintu byombi President Museveni wonko muntu kubona celebrating amargaraje no bushwerewe mu mama Janet no celebrating a family ye because it was a Thanksgiving nasimira ekaye aheri jire na hiya hikana aheri kuza nasimire byarebera muri myaka 50 mu bushwere kunkabe harumuno ikindi kitkubyara yes. Thank you so much. Mamujirangu ya Najangu, I'm watching the show. Mr. Amon Barema has a good analysis indeed. It's such a wonderful panel. Mwatakwesiga Emmanuel live from Kampala. Ibare mnonga okunda show as usual. Tukwasa kwebaza ruyarengu twa hezayo. Okay, ogumba mweta shama mwishaye bare mnonga kureba Sky TV nagira ngo mwebare mnonga panongu ya korachi kubasika cyona she's called Nembaga J najata atumwebare mnonga show yabonera mwebare mnonga kutuwachinga tukachi twara sityo mwebare mnonga indi Amon iwo meshugoga kareba kintungo well tuzo mu mbaga myaka 5 golden obajubir hwati bakugura unda twatereze bishane ntunga mu ancestral home we tuzo mu mbaga ningi uri uno rendije mbaga iyo mbaga no ukarezinya abare munonga Mr Moderator ne kantu baromisha sime aba commentinga asho nangwana bakureba nabo nimba yabariyo wana areba intunka bibiri ninga bishaka icyo kubanza cyanshemizo mu bagejo no kwereka ngo abakwiyetera NRM nabo tubaruho because by invite, yes, by invitation you could invite, but age limitation nabo bakujya ngo naba NRM nabo bashimira ko abari yangu ngunga amo no FDC echakabiri nazo mumbera iturumu nabo mukire bakagurira mu rutoke nabo mukire bakariyo gugwa kavero gwa kutambika mu misiri nazo mumbera iturumu ngo program eri okubiri nturebera cyarumwe turiyo mu system Eihanga budget be affected by 6.5 trillion as back to donation as we are scrapped off by World Bank. Meno bo mnywano wanje yabagamba na nimbara omushara gwa mnywano wanje ngishitine somwa miyowe azibya unafuna million 3.6 buri kwezi keeping other factors constant zona zigira account au kwezi na bakufuna milioni 8 amwaka na bakufuna milioni 8 na mitwaro 20 waza kubare myaka 3 ukabara hi 13 yabira ariyo mbuzaye ariyo mukishaka ukakora trillion event questioning the sentizo ahizumye mushoro eza kuruzinga 9.7 trillion over corruption
fact of twatugamba bikadde kinaye wa commenting aho. I had commented it on other radio. Nich kande bijo mu camera. Wajya mu state na tureo. Basibo abakureba bari mu state director of operations na tina media. Mugambiro istini so mwami Museveni ngo mwenye gukwera ibikadde ahire corruption. Twatendeza obusomanguzo mu Eihanga nebitukwenda nibigira ki ntubikaho. Tu waza kubara omulieje myaka yona embage yabiro because me I got a chance. No then I been yom byanje obi. Mazimantunga mo was another battlefield. Kariri ndi Rwanda. Ni Rwanda kari muhakire. Because you could now ngo kutakutambara meters 10 utabugine highway. Iye tari ya polisi na ya UPDF. Nayebuza abantu bitaba kufuna accidents amihanda. Polisi kamaro kwezi takayikireho. Nayebuza abantu bitaba kufirwa ibintu byabo mu butare. Ukora ngo akatare kemba ukasa makanisinga bari yobokombeka. Polisi kamaro kwezi tayikireyo. Abantu bakafudinga way out bakira alizumuru. But ukuriya keki kakushikamiza umuru kuto motoka halo it could kuvuga almost nkomu 10 kilometers per hour as speed age. Akuwe cyo kubanza kandi mufiya factor kandi abantu baburisho tubamanyirire polisi na UPDF numanye twite rugambo okwakuzaho cyanyijusa ngangamba ho na let grand be his soul rest in eternal peace. Yanyangutina na mshanzu hochitene someone Museveni akareba one of the army officers akuva ariyo mu convoy titini angali kisha senteriti when atamro mu convoy but the same change the president as na mnywana wanje kuyagamba hanyuma emyaka 3 na mshanzu ya yibru convoy na jangwa kaine over 100 highways. I mean nanka eziza traffic kabarangara za police. Fact na ito yakira numana yatubuza tati ngogu ahiba parking iraje ngo barugeho. I answered chim na mjangu to politics. Chiba chikoro chitine somo M7 because na zaje tamahiga kagire mchumi rundi nora bagabingayo. But kureba uzan I mean fine. Titwangire I was taking some I was talking to some scholar. Nezo celebration zezo kureba. Tuwe ya kuzitiremu input because most scholars tiba celebrating birthdays. Nukurugangu nyisiga ese myaka 3. Atukolire na atwaro mbara tunywa atwaro batureba ki akanga berente niwo shemererwa ugitinyissiga kari ya isindi jonga 5. Homuletera ka keki ninga calculate ka soda. But not wasting taxpayers money okazitwara events as a sigara as personal. 2, like he has said, if the ground is leveled for politics, I don't want to be selfish on this. Itochi tukushaba nicho tuzomu karuru akata because no chimamwe nabarebe nabahurikizana muchumanya ngwe cyatwire owestine somo M7 na group ye omukibira ko Rwanda cyanana no kwiba karuru. So ari constituency takwibwa ho karuru yadi it's friend fair ogwenda gumizemu no muhando gwaru. Hari constituency ngeza abanywana bageze bakubutera bakarangirwa n'izoba bwashesha bakarangirwa ndijo bwata bakabugarakamu bakegura ngata kare mbi afa by the way urwo rukuto main road ya Kampala kuruga Kanyariero kwisa Kaguta road hari abakwekarakasa ngo babibira karuru mbi afa no bwakenana ati barekarakisa konke ngumibira bintu bakagera
bakayikarakasa kuzikabavuga none abagore abasi nkani mabi bakajwenje aje wamwibano nkani mani ni general hachitwaze na first district ya ikarakasa ngwe ikimesa nguturukubi n'ubutore twevuzabuza kebichero so abanya-Uganda one bo wire bo kureba ebyitubiri bita abantu mashomero nzo mu third term many Ugandans are not going to sit for UNEP abazire bakarema imitwari 17 23 imitwari 3 ya Piero na UNE na US na UCE kaskurufizi tukariyo enkuto nimbi torabone ho kurabya kitocho kakitwara umukatari ebiti bye bitoche birugire yona no butare tubugizireki tiburiyo mu naza ko kitocho ati ngomo wito mucyaro akirito mu ruti na no zazo mu ruti nenda kumusererayo so twatukubanze bintu nkibyo tukaro kutudivertinga bageta diversionary abinja barabiro mu rukuto wasanga bakombe kana banywa ngumara bakumwetorore yo kulete cyawe echo kureva echa mihero is a clarification ya mnywano wanje yagira ngo FDC mana ante nabagira kinerga bano nyenda twahure omuntu nabantu ora nyenda twahure omuntu nabantu because the anti I have the anti group I dealt with in FDC yes nibende mpinduka but timpinduka yo in fact it when tugira ngo we are not looking at the only mpinduka ntuyenda transition letter succession transition turoneka Paul tumujengwa ati Paul obiro moderator murungi tutwarira karuru organizing abantu tumanye population yitu yene n'abantu miliyoni 885 abatezi bakaruni miliyoni 2 bazo mu karutu katereje urasingwe ashiking hand zitombekiyanga batwere kugira ngo letwe because yakagamba ki icyo takubasa kureba yes no wale bubyenye bwashona ukaba bestman no ba waleta wale wasibikenko ekikufana abanyana bita cyameru as I wind up aba West African bi nemfumu ngokufa ko muzeyi nkoko sa library the death of an elderly is like the burning of the library but that can kuchikomo omu Uganda particularly hati bo abazeyi bindega kafuteka kababa misho mwareba ora mwaza kudiscussing politics you cannot separate man and politics omustabo cha Genesis omusoro ngo kubanze shura na mukaga omuntu ruhanga kamo kwebembera ebikwisa nebitakwisa so if God commanded you to lead how do you separate yourself from leading? Thank you. Yebare programu pano yanshemeza nashemerwa amoni hamwe nambikire mu mutabeno nukurga mukuru beno yebare mnonga kunda Sky TV no kutreba ogunagira ati kwa smart wear yebare mnonga konga anyenda ka message kumuntu yahandika. Good evening Sky viewers and the people in studios. Congratulations to our president Yoweri Kaguta Museveni. In my opinion, I think MK taracumuire kuzarwa mukama w'Eihanga. Otherwise, President wa Russia Vladimir Lenin akagira ngo history will not forgive us if we do not take power now, and today is a crime. Buri omwe ayihimweki bamwita Sabir Gets Netanyahu. Thank you so much. Now, umbwangu umamta yebo. Omukoro guno gurebota okareba cyo mukoro. Ati abanyankore abantu amuri. Abamwambikire. Abarumu Paul. Abanyankore abaruminyasiga. No bajya ngo umuhunguzi umureba rikeye. Abiki mfumu y'ibyo yabiro omuhunguzi umureba rikayira nabwe cyo mazuma garugo niyo cyo narebera umukoro mu kareba mu bintu bibiri ege mfumo yiwabo ribateireho kare tutakabire na batate nkuri to batakazeyo ecya kabiri
akana yoreka iki kibatahana bamugamba kumanyisa ngo je no muhozi kabe bestman n'umukazi we abazariho mu busingi ubu akana yoreka abanyarwanda ubusingi kumanya ngo kurwubye no muhozi yazarwa ubusingi butarho mbwene hati akuzire yabageno wamahe kandi yashagarisha ubwazo mushaka kambitsya mbwene hati yamushagara ahabijya ibyo abantu bagamba kandi umwana wanjye amoni yagamba ikintu cy'urungi ko kugira imbaga nugera abanywana abantu bakutwera ntabwo sente za Uganda amoni n'abanywana be bakamutwera n'abanywana be bakamutwera bamanya ngo Nembaga yo kuza ubushwere yaronda bestman yayoreka abanyarwanda ngo bestman u yaronda ubona ko ni bestman ubona ko ubu akataro ubwagenda nangwe no gwake no mwe aba bestman wanje akari yambiki nimwe twat planningira mu turiya ry'igisho yabaye so ncyo kibekero ndunga akibare wakigamba icya kabiri ubwagitwa ubwagambo ubu ambikire anagamba ubu nako bw'umunonga taratereze bishane tararire keki mbweni yamanyisa ngo ubusingi bwabe ihubu ebibiro nawe yago babusingi nawe yago babusingi kandi yagoreka umwana wazi kandi umwana w'umunyayuganda kandi umwana ukuziwe nawe akabageno kana kuzubwa ikiragira atakuzubwa wacobora cyo hatekyo nicyorebera abo ambageyo ndebere mu businge nareba mu mpunguzo mureba ruyikeire konkati politics kazi bezeito abo kuba mukuru w'Eihanga yanda kumura nahumura nataha muhoze nekerezo bokwetsa imbago kuba no munyayuganda yanda kurekura amahekuzo mu politics nagarikura kandi ubwataka gari kwirita kagira mu politics nawe cyo tereke kurebera amanya muhozi yaza kuzaho manya yeteka tekere kutaho mutabani ecyambere bestman n'kikumanyisa na yenda ngo abe nwe aba president abanyayuganda nubo kwenda president tumusifeni takwenda president abanyayuganda nyona nyesiga nito tukutera karuru kakaba kabini kakaba karungi kandi nyenda kushobora umwana amoni akaruru umwana nyesiga kigambage icyo warebere akageti sanga nibesharinga kaburi n'umururu akaruru katerwa habamu akaruru karyo mbintu bishatu no katera ko kuzo mu karuru no kagura no kaiba no karunga so that the fair and fair I think next time atko arbishat ko kora hucyo nusinga ka na ba tempted amon na tayiwa mwanche mangu next time to discussing internal politics embibina bitu kututero bururu so tukatwari sintu cyo but now no so tugini right time turete victims ngana retera abantu nkajya ntate tukujya mu program n'ubujurizi buri makana aho ubujurizi cyangwa mukira mu kare nija kutunga yeri ikindi kiro cyo bujurizi aho discussing political wrangles mu NRM primaries okukera bujurizi akabakashamba bakaba yampambara ebo mutokore yashura tiriza now as kwantu winding up on Sibura kashaka kumango ururobo Sibura nubwo nareba constituency biro mu Uganda uburu rwaye nari mu primaries no burema bura no national nota territoire ya mukoro mbi batanga shate na so donc ya for the first time karuka kahwero mudro twazo mpena tsara so na finally amon and strict rates 1 minute 1 minute buriyo so kuz Gabon nayo ilizoba yakorata what is it you see ka countries za Africa enji zikazitaru katiriyo mukasinge nyamuhanga yitu ya Africa twene kingdoms so countries were created like Uganda was
because mena mchimangu Uganda became a British protectorate in 1894. So but karakate myaka nshanje batsigera bataye but abakwikirizana nabo just bahindurire kara so nibageze kopi bya kuriya nabyo barema n'ibyakuno bigira ki barema and actually it's a congratulations to the Gabon people because ali bongo je myaka yabira I don't believe in we are not chongera variana nka Gabon so basigaze kuba barebere yagwejengera mnyano witu mnyano witu His Excellency late Idi Amin kwebera jati if I find a soldier is a coward automatically kick you out of the office so kuba barebere yagwejengera so that should be a lesson to other leaders kugira ngo NC is bigger than them. Is this the last whatever part on Zakusibura Meru? How to Asibura. So I can see and I can also conclude my words over Kusibura. Kwendeza abakureba shoeji haromojo witaribyana mirano bamwita Benson na kira kutura munonga. Think is that TV jakabura kumura bya Benson na family nabara musaro mwana wanje Juliet ari kashenshero nawe yanyangu yatakwiye nabana baza kuteganisa yabatomchenje so mwe bari munonga nabandi bakikanshemeza bari yoko nazacotera bari yo turi tukora muri mu muhango mwe bari kutukwatira aha programs nkezi kandi mukatera mani goguma tukwiza just wanyishya rwamgoye junior yebari munonga urizo no handika no mu bintu biri ngumwe mbarakaire ko kushoma but next time I will read your messages because actually naba abatwendeza shono so ambiki jeno kayihura finally bajyangutine kabara nubwo akubo mfunya ibikushisha bya sasa but who forgives them no manya mwenu koti ya dropping cha no manya dropping case twine constitution ya Uganda ushureiga na 20 na establishing office ya Director of Public Prosecutions. Now office ejo ina man go kurga mushango uguba kubantu bakucharging causing interest. Yes. So new government mweni kugana. Ya losing interest of mushango. No botagwi. Ekyakabiri no bwe kubekina interest. Umushure ya 23 ya constitution negira umuntu nuguma or innocent iteka rituri yagana nuko rukugera no boteine mushango mpaka yakeza kutaho yes now kayihura kote berita kamusingise mushango nakuba muhoze isaka zo mukoto bamwemerera tiyagarika yo koza mwe no kwikiriza ine namba hene bindi byose ibintu wako so finally mwaza kumurika hona rebe okay foster no foster geno nazaguma ari time kareba naye geita hamwana mukarumwana atayaye karena geita mwana so mshago neje wataye iso mwana mshago neje I love that now ntayewe ishu ye byapa namataka no kusatira ko bantu bakayanja hakiri muko shoro zestine azo mukayanja like hati byapa ebyapa bikagenda kuri biti kabyagenze riko ibintu ibi byagumira mu muhanda kabyagumireyo na transformer keta kayijaga ebyapa ibi byashyikire kayijaga konka aba government munge no bize kwa Yeremi ebintu bizakuterera pawo konka ebyapa bitu bikeze ni vision pora oko babukagibo mu politics mwe kamwarebe bomborera kayanja yagibo mu ekishara cyaba cyo konka ibyapa billion bishampora bitunga batagira uboba hakira abantu bari mu kayanja bataka bere setor dabatine mataka abataka gizira ibyapa kuzotenisha botenitaka oh nawe cyo utaka kiroko konka ni nyenda kubahamiza kabanya Uganda ngo twagumira umusingi wo abaramwandisiriza tumacumitsere hakije bukanje bakegaze kisheke
baguma umuhanda karigendwa byona nibiza kuzoka n'abakora ku bintu bija gukoraje n'abandi batomera ibintu mu batakubimanya ntabwo icyo nani insima mununga umwana bakashaba nabwo nubwo government nungi gutekateka Sky TV egi akagiteraho kane bitekateko kastamana mwana wit amoni matu yaho mukagwa amwe ishoro mbaruka muhire ntabwo icyo ni insima natanga n'abanyacyaro nabwo ni Sky TV nani ndeba abantu bantera amasumu nkabona rero umusingo Sky TV itwaba ryo mu cyaro tuyabanyacaro hona rero tumunyacyaro ubona rero kansa ya Eihanga TV n'abantu bakutsindikira message batsima nawe icyo government yinke cyane buru bwabakashaba ubwo abakashaba intagambira bakashaba buri kandi bagambira kandi tumanya ngo harho ne ariko kandi harokono kimanye so yari mnoga tayi icyo nsimu mwami bakashaba kandi tikize yo kusima kwe nakira ko barhubiro umazuma akakora mu muhango okay thank you yabari bino so umamenye sigaba ni key takeaways muri gisho gisho twagihendera Uganda twagitsiga nyenda twarusimo kwa hari Uganda wena binari ndici yakwatsiwe Uganda twagitsiga mu myaka y'amatsiko Uganda tegagira imyaka y'imbarira no wakayanja natonza bashaka amatsiko nagamba atagira wakwihamuramo yes ngumza na approach ya Uganda tekashikire tegagira imyaka y'imbarira imyaka y'amatsiko ni waro mparangoreje konka umuntu ogoma urukweyebesa amatsiko kuko nari mwinazi munonga abona atini cyari kufirwa umuyanga ryo nayikanduwe anything umuntu wena ori nareba oguninyana atekere bene bitogota konguka atini amatsiko umuntu kanduwe anything ubwo muntu is not a good person ikindi yenzo mukaruru nobu nyina tekere ko nkanore aka nyina tekere akika takareyo konkanura atini matsukuru yare that person can do this ikindi cyamwe ngira ramboga jamwe yenzo mbona kubwa karuru yes ubona kubwa karuru w'abantu bakusheka batakushekere nakubwa karuru w'abantu bagande batagandire nakubwa karuru w'abantu bakutura bashemerera kandi umuntu batashemererwa so mbone ikintu cyo nimpendera ningera ngo akaruru kitu takatere ibyo kureba iyo tukatere bitukuteka teka statera akaruru ke cyamuheru reka tube serious yere ni nsimo munonga polisi tuyanga ya Uganda especially ya Western region mwebare munongo butatunda bobu wine kuko bamutunda butosha polisi bine mutunda because binareta kiyareta baburaka kukatematema bwinshi yakareta bahendera bagwira mu trap arige naronda ukwarabe habanya Uganda ni mu mwamu yamba mwamuto mu kishuba sumwantu kutumukomure kireti yagambira abantu bantu bamugine ko mwishumbuza people went ya consoling okay like rashija yari uruga sawa twizire babukana mwishumbuza I love that just console yourself babugana na wata bamyega okay agari yashut so cyamwe munonga po n'abaturikize nawe kutureba simi munonga management ya Radio 5 na Sky TV sime munongo muntu wagitekatekere akatekateka vision ye azekagera ba vision drivers barungi sime munonga bwo wirori ugomutaka murungi wino bitaramize gentunuka okay okay thank you so much Sky TV nekweta ngoje
orebeke ngo perfecting expression yawe aha mukoro kwija kubagurya Mbarara High School main hall ebiro 23 byo kwezi kwa mwenda mwaka ogu ahantu ija kutunga bagwija kujokera amashomero bahakahakande omukuhanse bitekateka ibakota debate kandi kirya kuongera mu kugamba mu bantu okutamwa amani mu kugamba mu bantu itweta public speaking skills but also muri yabo abana bato okay abana bato nibija kwamba hakahakande shongezi mwije mureke mwabaho mbwenu nindeba ngo Honorable Robert Rukari nuwatiri mwamana hamwe na Sky TV irakari abantu and of course ebiro bishatu nija kubera Sunday age MCs abakiruhura bona masters of ceremonies bona beino mukoro ahari Aisha's farm lodge ntutwija kwa turi of course ntwija kwa ntwiguraho kibina kito official MCs bakiruhura bona bije kwamba beguraho mukoro nanka kibina cyabo official kandi umujyenyi mukuru no shoti nahuri ya confirmation ni Geno Sam Kavuma nabanda barabasifutwe yungaho so mwije nabo abayakiruhura mwije murebo mukoro go ndwisha kuri mukoro gwamana bagambirire mukoro yanyu bona bakayikoramo kibino muri kiruhura and they are opening that kibine cyo official ebiro bishatu nabwo icyo twarenze mu dakika zityaho 15 apologies to the technical team always nkibakira tight uko squeezing to 10 mugumeno businge ababari ya radio 5 kuri amwe bare munonga ababari ya Sky TV mu room zanyu mwe bare munonga kujya muturu kubyama mutaka hendere show cyumurakore mugumeno businge katwatana mu rwashije nyenca kare morning show a radio 5 cyenda mwera n'ubuceka mushanju hari umurembo shire murare no businge ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu Sky TV irakari abantu ebitara byakwata twasinzire vibe zakwata kuwe DJ ya Twitter bebe tangambura ngo mukabakweta Zonka krota na tobye byai some like tompa horiari banika nubenda kunena nkochori shana kwiruse tekasha ekinyi na mtuma nokza party aspenda lika half tinde dangote party all night mija dute nyawicho kufa stress bia kenyite babia baburete zabura ninguzento mukaba nyomtete muhogo badikote wait ayo next has blessed with beats Nitubiyama bukshesha bate bibo kabatwete bahanda sashura rent turarombara aboja mishoka batukuranka genjoera Nitubiyama bukshesha bate bibo kabatwete bahanda sashura rent turarombara aboja mishoka batukuranka genjoera ejiyo ineptagura huromba yechidongo chambara turara tukuzengera mbara gomurembe gona goksana rise up and dance yeah you should call me up in 256 from the hood pate paka kesho tonight in your mood fresh and green I know you're feeling good